la ku demo Okusuka eqala nje ku demo eqala nje ku demo kwakhona uNkulunkulu kwakhona uJehova nawe nje wendaba ezitha noma ngazisingaveluze ukuthi kwakukhona uNkulunkulu siya kubahluleke bonke kwagijima uNkulunkulu siye ezezoba onke ama-album ebe u7 mangaphosisi ngoba eyokugcina ngicabanga ukuthi iyo lethi isixaxa samaxolo kuze kufika kukhona la kusixaxa samaxolo uyazwa nje phela ngabe phela uyabona nje sengizokushintsha ukuthi Jehova awuthi ngithule wendaba ezithi ngabe phela uyabona ayinjena kube wengekho uNkulunkulu ifika lentwana mangikhumbula yafika ihlangana nami ngidlala isigini nje khona bana manje uyibiza ngentwana ngoba umdala kuna noma ngoba uNkulunkulu wena ngoba nguNkulunkulu phela ngithi khuluma uNkulunkulu okay phela angithi akekho ngale kwaNkulunkulu kungaba yini kube yini hlukane ngegaba zakho kodwa kuyagcina ngale Jehova ngizwe kahle hey ngoba kusoze laphela ibhadi master umuntu umebhala ingoma mawuthi ngangakutshela kanjani mhlazo ushaya uyabona kuleya ngoma kuleya ngoma uyabona nje Jobe uyabona Jobe leya ngoma mawuzoyilalela kahle mfowethu iqukethe imiqondo eminingi wendaba ezitha okay ngicela ukumisa kanjalo ke isaqukethe imiqondo eminingi ngifuna ungitshela ukuthi wamtshela yini ukhuzana ukuthi usuphuma inqinqi wala wayekwazi impela wamtshela na hayi ukuthi wayekwazi njengoba wamtshela khona ngizoyihlaziya le ngoma iyela lalela weqhoko uyabona kunzima ukuthi ungatshela ungathi ungangibuza umbuzo othi ngamtshela yini ngoba ngishile ekuqaleni ukuthi wangifica ngivele ngicula yabo sisangisholo ukuthi ukhipha iCD wawungayikhiphi kodwa iCD i-album yebo phela ngamtshela wayazi wambika nje cha bhuti njengoNkulunkulu sengiyezulwini yebo mfowethu yebo indaba ezintsha hayi uqedile yebo kunjalo wethu ngoba ngixolisa baculi hey uyixokabi njalo kusho mina ngithi inkunzi ayibenye kusho mina ngithi inkunzi ayibenye kwakufika kube umuntu uyenziwa kube umabhelidi kube ukhuzana bese kuba uJibela umfoka ezasenkandla zonke lezi ezasenkandla zonke okay mangithiwa ibenye kushiwa kuzo lezi no kule ngoma indaba ezitha ngifuna ukudalula ukuthi uyabona uma ngabe insizwa ishaya isihlangu sayo iyalishaya ibhekene nezinye kuba insizwa ethandayo ke esondele eduze izozo ukuthi angakanani amandla bese kuzwana ke bandone kuzokuyophoshona ngale maweni kungakho ukuthi kuxatshene kungekhona cha ngithi kini nonke abashayi begini kusefikile umanqoba thandazani ke manje nithi baba wethu senkandla mandaba le makhendle magcekeni akongwane bazingcolisa igama lakho nesiginqi sakho umusa wakho mawufike kithi intando yakho mayenziwe kubashayi bentanga usiphe namhlanje sinkwa sethu emhlanga emihla kulawo nalawo manothi neyihlabo ngokunjalo umkhulu ungekugumele emkhuthazo abenza kahle uNkulunkulu wegini amandla nobukhosi egingqini kungokwakho umuntu yenziwa kuze kube phakade amen ngiyisiza phela ithuba lomunye uma kuseyo lomunye ake nisho lamagama emva kwami uNkulunkulu sisize nathi sidume njengentambulelo nathi sithandwe njengokhuba kanini inkosi yamakhosi nakho senizoduma ke manje bonke laba abakhulumayo ngicela belinde i-double disc kamfowethu ezayo bazosithola isandla sikaMpiyenziwa lapho i-double disc kakhuzana ezophuma nje uzosithola isigini sikahle lezophuma manje ngokuthi lezophuma nje manje ngokuthi bese bevaleka imlomo bese kuthi okay asibuthi yini manje wena hayi ngibona ukuthi manje seyiqeda ibongo kodwa awukangiphenduli hawu ufuna ukuduma ngami nawe washa tu senajwayela kodwa ngeke kulala
ngocula ngenkani ke namhlanje akho umuntu adumisa omunye angithi ngisezweni ngiyacula nini ngishaya igini kumnandi